kwamba mamatu na mbere kwa tukera giria na watubandi na mbere kwange tugira werane ati tukirirwe munde tukegwa twina tongore ba kwanda ya studio na tayari twina aheshimiwa bakweke na ukinya nyewe DS na kuchara chara kidogo mheshimiwa Kabako na kinye mapema kidogo lakini kwa ya mwaka kende kumbi tukwina mbere kwa tukinya karibuni sana heshimiwa karibu sana DS, thank you very much bwega no tukinya bokona kanya takatuga ukinya na kengo twinambere kwiga tukianiriria na ni mheshimiwa Kabako ndiri kweli mrege wa Meru TV kengo tukianiriria tegere wa Meru TV Kabako ba boy bwega sana mheshimiwa, thank you DS kweli mrege wa Meru TV kengo tukianiriria thank you very much bwega sana na hatu inambere tukianiriria mheshimiwa Kabako tukumenya kidogo tutukiendelea tukiadhungira kile wale watu tuna awadeni yaku MTF kiadhira ukinya no binambere bukarakaria chance kumenya katwina maybe mirandi kudura wire mirite akariba kule ngenda kwigwa ukibera kana kubaini mbere tukiambira bwega sana, thank you very much DS na wandeni yaku wandeni yakaribia yes
ndene iya bwega sana mantumatu kwa rema budget mheshimiwa kama kwa kumenya amiru no bende kumenya mutaratara mukuma wa budget nyingi banga banga na yata stages chonde chia budget chela we karakari ya tumiji mabutu kemba yiri ke warele kutariri murejeria mantuma kaituma kwenye budget buram budget banga banga wa meretia watira mheshimiwa gatume merekemwe lento chokera kai Didia turataukirwo ni umwe wa endo betu ni tujuragwo ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibu mwathani Murungu hamwe na bo ni twambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo do ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home iji nio mogi njeru Meru iria iri mwikano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabarani ya kuerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home ni tujanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijetu ni jakuguna mukojo waku turi na gonto gukunene na kutheru gwa gweka meri ngari cha gukamata meri na kinyama thandoko ni tuboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubariria mbere ya tutirothora na kirombero gietu turi na parking ya kongana restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa kumenya manto nkoroki turiongera ubichine chieto Kirachene Meru kana turingire thimo gukurukira namba iji 0798715653 ubichi chieto irugoragwa mathaa 24 Cool Breeze Funeral Home for services you can trust.
The Biti Sacco nä sacco ya kwĩtongeretie mantũ jaki mbeca na tũreje gũkinyĩra kĩroto gĩaku nĩtwejanaga ũtungata bwa mĩthemba ĩngĩ no mũsevi ndikarimu baba ingi baisindi nonto ya wakwa ukona mwarimu rob arimu baraba wako baraba baikwandiko wako irasine bya isindi Luluma school ya Luluma primary na Ura primary arimu barabe kune ain ya Luluma daibirwe aretero mweni kuma sijui athiro rojene Ura areto kuma kanuni ya Kimongoro so orlaitheri antwara batu tukwithira tukinyilika bunene muno nontu kya kwithira wakwa nti tambuira mwarimu yoro twira volunteer te miaka 13 school Luluma primary ethira ai na uhakika kukiandika no umbo konsindo nontu no menyandirite na ritoba na nakabirite ntuku nyingi akiri awasingi mani yana ne asiari tukona batu tukwithira tukinyilika so twekira mbesa imotorita ira cia ng'ombe buru tutikwenda buru budget yetu tukwenda ithira ina mantu ya ng'ombe ringi na tutikwenda ithira kutwika ngavana akathiurunga just imagine faminas au gavana etete ku launch kioro gavana kinya itara kiraito atikiya igembe either mawa town ya tikiri kabro au itira yete ku launch kabro na project inge lakini gavana mawa mzima nako ya mawa aretete pipe 50 na uma tanki 30 na ake ya atumira mauta akare ya waziri orui na staff babangi akethira ina bo bakaithira by na allowance si ake ya ku launch intobya ungiri 50 bitumirete mbia cia milioni 3 ukona so batu tutikwenda mantu yau ituikire barabara tuikire sibitari cietu na skuru ake ya kutuike na kuya eyite na kintu kina substance na kintu kikuonekana te mantu ya ibindi nontu bila kwenda ni mantu ya ibindi tunatokelukia mbia tukelukia ng'ombe ukona ng'ombe worth 20,000 ekiri ukawita nyako tukia mimbi tukia kulaitha ni LPO cia bura ng'ombe iri kurwa iri thireta leri mbesa cia kuma ngiri 150 na ng'ombe kana ngiri mana ili na ng'ombe mbesa kuma ngiri 30 so bibyo tukwenda utethia Meru na ituragwire ringi mantu ya ando cia kwirwanga ni impeachment turi muike na ara kwa twika aba kuija ba muithirwa kyao bakona batu ya tutikutangwira yetu so atu deal na budget dai tutikwenda nya kwaria muno turienda ku deal na mantu ya utu bwega sana mheshimiwa thank you very much mheshimiwa DS ndikumenya mutaratara mugima wa budget yeno munoga twarire budget yeno bukubanga kurukia twanire governor akiuga kabwikira ng'ombe bwenda burikira former governor kiretu ikwari na maginyo na bataria ikwari na ng'ombe chekire tukagita kamunya na bataria kino ntu bukwariri no chia mama sana kino ntu bwethe ukimanagira ino chio
sembere formulation baba with formulation budget and executive baba with formulation but to assembly we do approve one line yana tukuona yes when we are mzuri kana yata mzuri then by the approval to actually the executive implementation huyo liera na in between kuna kitu kinaitwa public participation in fact katiba ya Kenya ne with empowerment ile commerce kwa sababu ina uwezo hiyo na mkayo ni kipi ya kukalika tatu ndio baada yes so ya diria implementation kuna kitu kuita wako audit tunaenda budget ya sawa kana kwa evaluate so evaluation you can do oversight simply with the oversight then kuna auditor general yes baraba ya from various departments serikali then kuna mtu wa control of budget how new integrate to audit evaluation so in between ukali hata mtu kama nyinyi na plan CFSP kuna so many terms need to my in between lakini in a nutshell kujera mtokawera mpaka kwa Maria ni kienda baomba kutangoira ira miru kutisha kwa ndata kuruka adiria yukutu yako bele yadro manti yayo nda yekiri yakarikire yadro yate karikari tukambia guri ambi so basically new process tuwe batwe automatic budget ile bati tumekambi so tena shortcut maana ina gavana Kawera kule ya kuelewa MC is an integral part kima mtu ya distribution yote mia plan kari utina yes au ni wali ndio challenge ile ndio the biggest ndio ataelewa kabisa ataelewa MCA kiungo muhimu kima mtu ya utumili wake and that's why ina shando MC kwa wiko onda admin na watu washinde na hapo namba 2 au nyoto lakini tuashuni na mmeli wa kamera kwa wetu bwana kire budget ino manya in case watu ika mantu marabo ikirite kana marabo kurokite matiaro beka kwa ngerekano atuge boti kwenda ngombe ino chiwe chimba budget ino na boti weke bukuruta weke amirandi yengi in case bukethera akuruza mugaro na bwabo akuruke na tata assembly already particular priority tukwenda ngombe tu in Meru County tukukweli antu maskini and is no way for the family waraita ngombe post menopause ngombe kuro yes uwe kuro almost 200,000 kuro ile ngombe uni 15,000 then ngombe ukia kuona condition ya ngombe itisa wasa number 2 iba uendelee ngombe uendelee mturo tu shuma wa muria yongo in fact tukakweli a simple audit ile shondesha ya nimeru utemo monkira dai anyway wabwili kishend kia ngombe kia almost 300,000 so ngombe mone kwa yani almost half a million so na tikirikire kuguria umero no kwenda ngombe cost almost half a million ukala no 5 million 500,000 jia won kia ngombe kwa ina ikundi with the empowerment whether one live animals or with the live animals ka priority lakini mama no bae ichivi angoko kwa hivyo upako ambodi ifo kanto kintu kila kuomba kutembiantu naambia ile number 1 tugiki yuto ngombe igwa yano is kamwe kawera witongia na ngombe yari ditinari ditisha kwa kwa mburi rete te kwa yano ro irorera uri yu kawera mwene
30,000 muri unyete ona 3,000 so injira she kuya na show me team nona kwenda kuya na magic na vipindi ndio wale na kuja vipindi na masinema so na tuwe na generation yes kapinga vipindi na masinema Meru ukia kundoelia Homabay County yes barari na international exhibition forum bitu wenda ngapa no kali uriko na ringida kono mino gure koirondari Kirinyaga County yes 2 weeks ago there are in more than 4 factories yes you set a root show in Kirinyaga County so kali akulo ile long term ina pakatu Kirinyaga County wako ba Kirinyaga County ba wa supply the raw materials ya Kirinyaga County vitu kwenda ba Meru tema tongo hiyo tutapinga na nyekera tukapinga na pinga na toa idea budget to amai toa idea alignment ya budget area for which that is criminal, that is an offense hiyo mwenyewe tu mara lepo ndio to a secret dress na jiri nyingi mno bottom line when mtoto control of budget wewe ni number 1 so karea kulitangwira ikidia da Meru bakwenda plus the back stops na mtoto control of budget so atena shortcut atena monopoly bwega sana, thank you very much. Mheshimiwa Kabako awali ya kiagoya ntuboche ndikumenya maybe kathora kwena mirandi muhimu era wethiritwe ukiraitha na wara maybe kire budget no yeyete wenda yigwa yikiritwe mbere kana yikiritwe ndeni ya mwanko wa kithirikari utukwata ikuwe mingi mno bwana Faminas na kinyanto bongwa nyanto bako bongwa bena priorities ira bejanire ki public participation ire bwitekire na bakiyana utuyo bejanire ng'ombe bateyanire ng'ombe nyakanini kwina ibeyanite barabara nyingi kinyambere mantu yaye yo karanga una mpia sietu sieta kwa MTF ndekirite mpesa ndekirite youth milioni 1 baba passports na nkabekira mpia sia kura nku cia mipira ilabu bionde bya ntobochi ilabu binana nkabekira mpia nkuwa cia uniform na cia mipira na ndatenga mpesa ngirimana 3 ndawa then ndabekiri into bina banjiriria kusetha misetho yo mpia ira baeta cio kupwithia bakapwithia tournament indekirite mpia cia kura machini cia kuthambia ngari machini 3 ndacoka ndekira mpia cia kura tent ithano tent you accommodate tanto 50 na si 90 ite 50 tent ithano ndari kwa ikundi bya kina mama indekirite mpia cia pool table inya amonka thai ngavana ataete nyamantu jau atari atenda kumenya nyimbi bibai kubwitwa kiego yanto bochu chonde era antu barankabera uni nkuye kwa kisheria kana kikatiba kinya biwa ibo byongwa deputy speaker ariria bya mantu ya budget na process usionde ukuibwa anjirira mantu ya formulation ya budget muanka ya kinya kwa audit na nkuye to arake batu to usika turi usika mantu na ya approve na tukankumira uko audit ara to wait reports ara to ke ya wait reports ya department myanya yontu water round na awiyonka tutokwetiate no implementation muntu roba yeta kurutangwe na mpia ira tuikirite kana ira ciekiri budgeting ni executive etongere tu ingavana utina ondika bako ngeta mbikire mpia cia kura nkuyonto yayu mpia cia kubwithia barabara yonto ira cia kombikirite na kutuika iningeta kubwithia uroba yeta kubwithia mantu ya yonte ingavana na inde mwetekirite that's why bwana Feminas ndawire undawa wondie kwa kego yanto bocho te nyumba teingete tuwande na sabi no mwanka mbete ndure ngavana kenda nkuma ngavana abayu nkuma kego yanto bocho thasi onde akaritangwe na ningwe kwa kuya kulaitha barabara cia wa kwethira ikwenjwa boya ikwenjwa ikubwithirwa ewekirwa calvert ewekirwa maram nebwithire netemeri faru iyo ngwemba iweta kurtauni tengwe kwinja barabara no ntena mbia cia kwethiate cia kwinja barabara so project cie wa kwa nyingi mno bwana Faminas na mirandi mingi mno era mbikirite tengete mbia inyarwiro wa kaibu porine
ingwitikia waziri orwe na mbira soon rweta kubwithwa nontu ana nyari tona ntori baka ibu betherete betese kantu kunyinge muno nontu borwirura nontu bokanganje ntikara rwiro ethirie na mbira by the end of this month akethire kubwithia aikurekebisha manto ya rwiru na rwajiria kunyua nturene so no ngo expect rugabwithwa na nyama tangi jara wona nkionania TV ne still ndibete kanya ndibaete ntuku inkai matangi yako yake akwithira yata ondine nteta kuria witia barua cia ngambi ikundi na obonka nteya na ondine ngito wakwa yake akwithira ye arantetera matangi jara yatukanga etimbeterete oranga fanake yakuya na matangi 385 were asuti ntukingie thete wakwa ngaturambite antu bakwa ndibere tuitaitwa yane tuitainde bwe matangi yenu na pipe no ntu isienu buru bwega sana. Thank you very much. Mheshimiwa DS ndikumenya kiri budget ya mwaka mudhumu koyo burayi biri tugitumikana kulingana na burabwere tukirega tabore county assembly na muno kuru turendenga kumenya muno mantu makoni na health nontu kwe wenda na oriti mantu kana condition ya health ndeni ya county yetu ya Meru kiri mantu ma health kili na kemo mwaka mudhumu koyo kibiri tugitumikata na giteria budget 2023-2024. Budget 2023-2024. How new to? Na tomilo elia budget wetu titemzuri. Na after bato turo kilo kirie kima ya department moja mkaru wa ritu tiari nyeri toto inga mwaka. Exactly. No teo ntiturona like a case in example one in kwa. Decrete 2 million. Yes. Mokadu areto kwari yo itambi no to batu to alitro mauro kidogo to atengwa so ki 15 million ira to atilo ki project sia mwaka yo 2023-2024 teams opera machine wandineke na mwaka yo itete kuta what is supplementary budget ira ya to align priorities ira to which is an illegality. Bought it 15 million na case in example nyawa the department ya mantua barabara it create 9 million na direct in allocation share kono to that again location million that to make allocation million that geo location million mokatai otebo ndo na bokebwe nje wote so already kuna 9 million share kuna 2 million na 1 million came out to yes sports kwa power kina mama inje na hiyo sio yaleta ende ki basari ofichi nyamba sitari luso it's funny that's why to give out ita kina teknya familia kulishi in fact tuko na ndege ya Suboiga. Takapana waka nyumba almost 200 million within a span of 1 year. Ito batiri kwa nambi ya Meru na tutable link no tiwo to atira kuli shuri biriko na ibasi to na right ya kuli biriko no to it want to empower it to tangu iriko so watu tukata moto kwa oversight na tukagia hata mikakati mingi mno kwa nyoma to ya wita na atira Meru county kariweka tena mwerekera tuno autori watu diologite orana Israelites diologa bantu amwale to amwa kibe around by show around you to be nyama tuno watu diologite lakini tukate bia Meru show clockwise itu diologo kanto au nenda ba meamite yes watu tukaroma
MCs we are ready to pay the ultimate sacrifice. Lakini uinde mwendali tuliria murungu manu na tuliria kawira mwangaza maru kartire antuwaji yangu enda Kanaria na atia Buffalo na Meru nore Safani County Meru aki ikurano like Banana County tishiria shutumika nazo kuona nivu weta asisi kana chief of staff assembly akaria kuona yari amando ile batube na meeting nka ki alitingwe bange ba Afrika nazo kuona driver mwitigi ngari county government yemeru na karoma elected MCs na there is an illegality nazo kuona onda admin na kuya uwa una kwendo change nazo kuona sub county admin na kuya kulitanguira atibati kuta nazo kuona directors nuntu mtu batongere team mtu yawe utilos bako batena ethics batena professionalism shaka tangwishi sauni yote limero sakas sakas ile to ashumi mungato mitiri na hapo tu bwega sana inkolete mantu ma condition ya health lane ya county yetu ya Meru na maybe kire budget kurukubura docket ya health ya thia na mbere kwigwa kionaga fund kuma kire mbeca pia ira cianirwe cia department ya health bwana na Faminas kintu kembere kabisa county cionthe icebwithiria adverts ya kuandika nurses na ritingwe pa hospitali yonto mandaktari bau sie ku advertise yetu ya advertise re na sirasoka sira cancelled tutamenyere imbibiendelere nonto nokona yonto county ya Embu the other day baritre nene bari na shortlist after nini rasia shortlist iba anto ibetre nguine iba confirm ro para ba qualify vitanguine na para nkuma baandika gwetiki baandikire mandaktari ya mangi montelika na figa yongo ya daktari para baandikiro lakini kuwetu ana betu rabathomete nguiji kaba kuthangika na kaba kuria thina na unja na batwe ngwetiki inkulika na tukiringairwa thimu tukerwa itwete tukalaunch dawa na gavana Faminas utendawa cia inbox inaira intobira byari kubibinge imebira ya condoms na that's why kuona governor na utenga mbia cia over 200 million cia kura condoms Meru County box ira nyingi sekinyire hospitali cietu no twita kubwiti inspection no to inspect tukona imbi kuendelea na ate kukwithira tukulaunch dawa ruari tukweya na dawa cieta masibitari na weta mwasi okona mwasi arita akona kwatwika kaeta kura dawa kandawa yuitaku batu itwire Meru itukwerio batethia turi assembly na ibareke kulaithiria ngavana ora bamuona women rep nonto itikira nakyo nitikine na mnusaiti itikira ari akyo ke women rep kya kweya na mandibuti na kubwithia vituko na sarakasi batwe itukilukia motion ara assembly na ikare otiywa ili nkyo theri tukareana na MTF tukareana na mashal tukareana na twakilukia motion ya kuongela mbasari nonto ana betu iba kuthangika bwana Faminas iba kuria thina baba ingi mununya asiari baurite school fees twakilukia ya 5 million gavana akaria akeya na 3 million already nyetirone na kaba kuingwa asiari kaba usumbuka thai kaba kuria thina pe ki MCMC akasia bokwete nonto atina pesa so condition ya hospitali cietu thai ntemenye nyani ngunywa kwelesa bora kukara kibwana Faminas nona nkiaria de ke maternity ya Ntobochu maternity ya Ntobochu yera wanithiritie nguini akine kapwitu na kila kitu na etieri ri uita itenge ikirwambia cia itanda na mantu amaingi lakini ukiakulaitha hospitali reta arufwa maternity ri nyakubwithirwa rufingi tabwithirwa na governor na arire contractor ata mtere kumenya gethira contractor unathiririe ngui Teto kwa na simiti ya umire simiti over 150 ila wona nkithanga laniara ya last regime nekeri kana ya tumika i andiko kandiko siurite kenda simiti tumika i andiko sibitari wera kuina ntu barabandiki ku cashews batari wabaina umyakeli ontu ya watchman uri ku ambira ena myakeli atiri ronda urasinya simiti wetiki endwe karenya muntu kiyumete wotheri ukona so
mbia cia cibitari ira tutengete na thai mbia ira turagwire tutikwenda ciita king'ombe ciite masibitari na ingi ciite skuru turenda kwira gavana u akia kwithira na kuria na kwenda kutethia Mumiru na kuthangika muno imantu ya ng'ombe ura gavana bangi bawita kuria dona bo ba support bo ba sponsor bakia baekira Kaburo town cio baekire Nyalami na ete nyawe urie ndona bamwe ng'ombe bamwe mbia cia kura ng'ombe lakini mbia cietu ira tukwithira tuwei i national government cia kuya kubwitha development na long lasting project ki county yetu tutetikiria ciita kura ng'ombe yukwa mbia ngirima na tano ciurite ng'ombe emwe ngirima na tano nkia kuthanu wontine ko ni kwinja barabara ija barabara ya kilomita 3 uminjaki ngatiare kuya wikira barabara ira maram so ngavana mantu yakuwa wa kilo etiukareta pia cia kura ng'ombe na lazima bila tumwira thaya tumwira mantu yanga vituko vya kuria mpia cia wike seneti tutena kanya kauthai na thai na sheria kaluka na seneti nyayo kamba kuringa kura imbere riu twacoka kuringa cietu tutena ya uruna nareke wisumbura na ikire mpia ira cia tete budget na kiluke budget na bwite budget pura ya tete Mumiru nareke na mantu ya maingi na andro stina maana au abatu tu inando lakini utewe inando no na ikire mpia cia kiegu ya ntobochu pura iba ikwithira ire mpia yenda tengere ma youth na ngekurusia kura tent na mpia cia barabara tractor cia wako na thoko wekwa ira nchunire 4.7 million asoke groundine one ethira tutitikirie bura kwenda bwega tuyamo bwana Faminas. thank you bwega mheshimiwa dis tukirikarikia murimo wa nivere kire kironda ki county yetu na monontere chia nyambene tikumenya kire budget no kubanga ukurukia na tubangirite murimo wa cancer monontere chia nyambene cancer intentionally intentionally no to ngira mradi yule itakipelekea ni kwa riko challenging to noro ile mradi yuto abana ile na tira kondo maki cabinet yake ni amekile that decision au utembia sheka William cancer center it is quite unfortunate story karibu but tutakuwa mo to another report we did another report to a committee to make a second recommendation ya kwamba ya cancer center ndio nyanya ndio kwa KCC na kenda any automate over kuserve patient particularly congested ndio kinyoga ya daktari wa mapigo na ile opportunity ya ile ya ku benchmark on issues cancer kawera endelee moroina so ole na serious na ile gete no wakati kesi madhara na baada ya lo lo so cancer ikarimina problem in nyoki ya kulolia cancer center ya me bando itakia status ila tu bako
kwa ndo okisisi shekansa mtu mwasho kansa ya kuyamera wakenda vitu radio direct achona na radio direct nyingi antu betu barita ko Kenyatta kanaga kana Nairobi hospital kana Nairobi West ina hospitali sho William so bando kwa yamu na kwa laser therapy. Meru Tv now these services. Ipo kwenda medics betu batu inabo tutrainirwa. Tuzo watu ina doctor oncologist. Tuzo watu ina clinician oncologist. Tuzo watu ina nurse oncologist. Na tubata ni mantu apalite. Situation ya Meru pathetic. Na nyashi wo. Na ile shekimo. It's not easy. Ni to aliku. Tukwenda ashi pa ina bona ali kule. Riba kwenda kwa anda ngu session nishe chemotherapy. Riba kwenda bikole. Enda kwa sustain. Lakini bitu ina pia rai magic. Drama. Nanga Mungu alitende. Tukona ngava na kwenda kudwanya. Tuila dynamic. Na ndiko ndiko na lighting end of the time. Anytime soon. Mungu atuteria tibiru kiao. Tukona ngava na omba kudwanya alikakiri yake ngombe. Na mantu yoko lea na mantu amwene. Na tauni akili. Na akili health captive. Mwene. Ngombe. Nakolea. Wote bunge buri akili. Na ina philosophy. Uo kienda kwa dhantu bege maskini. Ngitikilunyo andilo ndikawire rade bigis. Ili antu kwa. Ndo banyoba tawala. Nyawale. Yes. Bwega sana. No tupadana kengo tukainambra kwa to nkibore kagire buzina harakiri. Sabure mshimaka bako tukirikire mwana mudia kiri Meru na kiri antu bako banarora kegwe antu bocho boya bona faminas kintu kembere kabisa kambire Meru boya baraba tutikirite na tibere munantu bako bakiego intibere still non dina imani na witikyo na virigiro ate ngoira ibaikoritwa na project irangu kilokia si ya odine wa kwa kana kiribo na bila piongo bakwithira bakikira ki public bakiari ki public participation nyere bwithiru ingavana na nyera tukabwithia wako tariki 15 mweri juju ethatu interview beyond nkabia priority na nkabia allocate mbia kungana abura ibai kwa allocate no ntumbia siyo na siyo nyingi muno debere ko ifo betere na imani na ibai vitikyo ati mantu yakapwa very soon na no tubateya. That's why tutilweletie mantu ya 2027 tulweletie kanya karamu Meru atuwete thai governor aina interest mnono tsokete na 2027 atina interest na Meru romo ere kura 2022 au mbotethuka aina buraumba kuwiria muntu Meru na njira yo mwamandi putie myaka 5 ethire na kuthia akionekana ground ini otivia kwethia eyite kwaria menga na ku atwire ito mwe kan akayewa kinya mieri 5 etikai kasumbura wakayewa kinya mieri 5 aritira Meru ngwe mubunda na muno itura mwete mimpi no awe to musumbura jo mona nusu tumutiari dia myaka 4 na nusu myaka 4 then county yetu nithire county ikethira amietherete mantu jamane saiti ngavana baile baba kelukite nonto bubu kirema ndikuona kuina mana batu katwiritirite buru twiritirite ya county assembly Meru antu baraba tuturite bona faminas bombotethuka na mantu ya siasa cia 2027 na bila bya karika 2027 yo imantu amurungu tutemea kuanga turia bitenga teseke nkina ira muntu okolene karete 2027 no tibyantu bako bakuna mimbito etankaye wa mpia cia mauta ngiritate nkandirwa nkana nkaina nkarete kuina bakaye wa mandiputi na ngombe mona nkandirwa pana yani yora kira ito ari na vision eki ndari na plan ya konkiromba kura
a vision yako burambo bakuwetheria antu bako bakiego antu bochu within 5 years ke at least baki design burapa omba ku design inyang korowe kwang around the bakwithira nditira dina in guilty conscious kethira kimenya undi sawa sawa impandiri nontu ndaritira nguira ngai ampete kanya kabita kurutira mumiru na mnumtokie kuyantu pocho. So idebere tunawapenda sana, itubatambua na ipendeleo tuwatiria. Ya assembly tukiendelea kiluke bills na motion ila si uba favor na ila si umbotete mumiru. It's now about the governor and the executive kubwithia nguiyo ya implementation. Kinyatha rito kubwithia tukabwithi kinyasi yetu cia oversight na audit beyond na tueta inyara tumuike senate na senators bakiona kabisa uyu witere kuthiatira manto ya bayuita wete wane oncologist yetirwe ni imuntu na musore okay eno ntuiba kuenda na tubaye wambia cia wita vacation in governor so poeta vacation on an official business and tubure kanto aba bayuita manto nte so batu tukweria kurekebisha manto na ara ya wita segene mnenge lakini governor kiake katomuromba tuna inisie na inisie aibange kurutira Meru ngui akimenya 2027 niyite na ibindi bitena maana mandibuti akeya na 2027 na ikembia sasa kuoya na baadaye. Thank you very much Bwega, thank you for coming. Thank you. Bwega kwa kuinambele kuwakilisha anto ba kewe anto bo Bwega na you are doing good work. Thank you. Mr. Speaker sir, wana nai ndirambo ya modia tukiregea mkona akiri gaino yenarora bunge. Nyambani. Bwega sana mheshimiwa. Thank you very much. Bwega much. Thank you. Yes, thank you very much. Nya tumwangu wetu yako na muzaka kumanawa kutulete lakini ngakwe maybe kwa kwa ngakwata ngeti bunge etukiki. Bwega sana mlebire kwa Meru TV no twako inambele kwa wena kanya gauturaitha kumara yatu amberia mubango wa rukiriro wa munde tukari na mheshimiwa deputy speaker na mheshimiwa wanara kewe antobocho mheshimiwa kabako kwa tukwena bwagao rukiriro wa emunde na gatu inambele kwa tukiwa tagira Meru no tumero ne propi tunambele kwa tukiwa tagira atongole beto no tubwanguira mbere kwa inambele kwa bakiruta hakikisha tio twabanenkere kura tuko inambele kana iba kunambele kwa beto tungatagira bora kwa girete ni unani kawedera bambetane famina zo kimandi rona ntu embega Karabwega. Njara yako, oh baba. Alright everybody, good morning. Kereka sana muthikiria nkethi chiaru kire muran chongoroko. Kereka sana nkoloe kuri na mtambirire Mumeru atiketha kwari muweni. Karibuni sana akiri mubango yuaria utetheke ntuko chionde chia kiumia kuma ntuku ya nchuma 3 mwanka ntuku ya nchuma 4 mwanka 3 mwanja